kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Tapos maggaya man itatatang. Ay, nawa. Payakas labas, daaw ka. Kunak ano saan pa'y atapos, Abril maggaya man nubigat. Kahit, anya kumaita no Abril no bigat. April Fool's Day ako nada. Nay, kita di mo man pag-aangawan dagiti kalugaran tayo. San aga po ta April Fool's Day, kat kumkumpurmi man ang aramidam iti padam at tao. Ni tatangmot, killjoy kay launay. Saan anasaya at nga ipraprang, wano ang angawam ti padam at tao. Rumbang nalaang agbalin tayo a sensitibo. Ni tatangmot. Daita nga ugalim ti makagapaw, no apay anakiwin na swas tinobium ken ka, ngam di ka pa'y nakamay. Iso nga rod matiragragsak ko tatang. Naragsak ka, nga uray adda ti mapirpirhuisyaw, apada mataaw. Happy April Fool's Day na Susana. Ay nawaw, anya tinapasama ken ka Juanita. Napasamak kanyak. Awan mo't nana. Apay nga rod anak karagragsak ka ita. Ni nana talaga. Amuyo mo't. I'm a jolly person. Inglisira ka mo't gaya mo nita. Siyempre, adamo basit nga amu tayo Sa dino ti papanamaya. Iti ayanda na nasabit. Mapan ko man alaan ti tilapia nga order ko. Ado ka di ti in-order mau. 3 kilo laang nana. Ay, okay laang kan ka. Mabalin apakialam pay laang ti order ka tapno saan akon amapan ijay. Aglabaak pay ngamin nakaw. Mabalin latta nana. Umayon to alaan iji balay no alas 12. Adumanon ti impos ni Madeline ala ko na. Adda ka dita a lotion, sabon, shampoo, body wash, bangbanglo, kanda dumapay. Anya nga tano iso ti iprank ko ita nga April Fool's Day. Agbagtik kan sa amat tay. Naa, sasawan nyo matatang. Sino ti kasarasaritam di taya? Adda ayamot. Adda nakita yaw. Ewan mo't gayam ka. Apay asumanao ka tita. Saan amabalin amaamuan ni tatang ti maipapan iti plano? Ang mga nukuntakan naki di ni Madeline. Day, madadaulan ti plano. Napauli magkamay. Saan aga po ta kasarsaritak ti bagek kat ibagayon abagtitak. Kastuyak mat asigod kat. Uray da kayo matlaang mat. Adadag iti gundaw ay akasarsarita yu ti bagiyo. Nagadumat kanday supsupot mo, Madeline, bakit? Order ni Juanita dagitoy lakay. Anya? Oh, apay akas la naklaat ka itimbaga. Nagadumat kanday ta, bakit? Kabailan na ka di abayadan dagita. Nag-comment mo't ngamin iti mine, iti post ko lakay. Amangan mo't no utangan na dagiti lakom. Saan mo't siguro? Siyak mo't laang ti mangi deliver ijay balay na. Iso at talaga asingirag. Okay. Isupay mo't dayta ano bayadan na. Wen nga rod, kasapulak ti kwarta ita. Iso ang masapul ang maibus ti lako. Aganos ka bakit? Maibus tumanin dayta. Sapay lako malakay. Sa dino ti papa na, Madeline. Ay nawaw, adda kayo magayam di tanana Susana. Mapanak man iti ayan da Juanita nana. Anya nga iti aramidom ijay. I-deliver ko dagiti order na kanyak nana. Ha? Nag-order iti lakaw? Wala na, adda ka di parikot? Awan mo kit de balasang ko. Itala ang anag-order da di ababai iti lakom Wan nga rod nana,
Isupay mo't Medyo adumot ti in-order na kanyak. Ay katusto isupay mo't ti ganan siyam. Una na. Adda nga ta di tabalay da ita. Ay sigurado da itan. Limabas mo dito'y balay itay. Sige nga rod na. Agpatuloyak nga rodan. Okay. Tapno saan ka mutla ang amataktak itilakad mo. Imayak ta i-deliver ko ti order mo kanyak, Mari Juanita. It's a prank! Anya? Ay nawaw, saan mo naawatan ti imbagakang ka? It's a prank, kunak. Happy April Fool's Day! Ay nawaw, dinakman tagang angawan, Mare. Awatam kit din ti order mo. Kan agbayad ka matlaangan. Sa anak ngagpapautang. Kaibagbagak laang nga prank day jay. Nalipatam samat nga Abril 1 ita. Ay pangaasim, Mare. Dinakpagang angawan ko nakmanan. Alaam kit din ti order mo. Pangala ako maitipagbayad ko kadagitangay. Ay na, makaparurod ka mat. Sikati nag-comment iti mine iti post ko. Sa ita, ibagam prank lang day jay. Ay perwisyo kayo mat. Aklo namlatan ana biktima ka mat iti April Fool's Day prank ko. Di ka madanagan, ta saan lang asikati na biktimak itaatawan. Bagtit ka kit di Anyat ko nam. Pagang angawan ti padam a tao. Makapasar ka. Ay nawaw, apay nga dapay laing dagiti abang banglukin sabon dito'y bakit? Di mo pa kibibiyangan dagita lakay. No sana kagbidtot. Dagito'y ti order ni Juanita ken nga. Iso nga agpaiso lakay. Apay nga dapay laing dito'y. Kunak man no in-deliver mo. Intulod ko iti ayanda itay. Ngam, Ngam idi adda akon ijay. It's a prank. Kunanakit din kanya. anya? Kasta unay tiragsak na tanabiktima na kano. Imbagam ko maabayadan na Sana nasaya at ikasta prank na. Awan kano nga rod kwarta na. Kan may sa April Fool's Day kano ita. Sana may parbang ti ang angawa kasta. Sayang mo tibanog mo bakit? Ay, day tangarod lakay. Ngam addan to aldaw day ja ahwan nita. Addan to lakay. Urayan na laang. Anya di pagsasaritaan dagiti karuba tayo. Anya ti pagsasaritaan da tatang? In prank mo kanumat ni Madeline di Kalman. Day ka day. Naragsak ka pa ang itinarabid mo? Naragsakak at talaga taadaman ng tinabiktimak. Pakawan ka ba Apay ka di tatang? Saan nga amin aba nagkit pagbali ng prank? Ang mumait nga agnignegosyo ni Madeline. Apay mo't apagang angawang? Kaasi mo diya tao mapilhuisyaw? Talaga akiljoy kayo tatang? Diyo amuti kunada nga April Fool's Day? Nasayaat nga ron tigas na nga alamidam. May parbang tigas na. Nabiktima na kamut gayam day di Juanita. Ay, wan nga rod nana. Una yan aya. Naimbag ko man no saan na nga inramraman tinigosyom iti prank na. Ay, day tangarod nana. Nasakit tinakam ko kankwana. Tainaw awit ko tilakok nga i-deliver ko kuma iti ayanda. Nagnag na akpay. Idi adda akon ijay. Ibaga nakit din prank laeng kano. Ay, agbagtit samot tanday ja tao. Addan to aldaw day jay nana. Anya ti aramidam kankwana nga ay. Iparik tumut kankwana ti imparik na kanyak. Tapno ammo na ti epekto ti kasjay nga aramid na. Perwisyo day ja babae. Mahilig kamit iti prank si ka Juanita. Asino man ti bakit ngayon prank mo? Nakadamagan nyo mo tatang? Kitno si ka man ti starring iti teresena iti limabasak. Si ka man ti pagsasaritaan da. Ay nawaw, diyo pa'y kayat tatang. Kanayon nga starring to'y puto tiyaw. Starring agpaisaw. Ngam starring mo iti pakay babainan. Nalaingak lang nga agpanunot iti prank iswakas jay. Ado ti mabikbiktimak tatang. Ay, awan mon. Sayang ti oras. Kan banog ti padam ataw iti kastangan aramidam. Ni tatang talaga. Inaramid ko ti kasjay tapno ada ti pagkatawaan tayo. Nakakatawa yamot ti kasday. Makaparurod tubay. Kasanaw,
Numaumadakin ka kit papispisan da ka dita Di ka mabuting aya. Naimbag ata saan da kinabel kabsat. Saan pa ita? Saan tayo nga amo ti sumaruno ang mapasama kabsat? Una yun ayaday ta Juanita. Mahilig iti prank. Ay, irugi naman ngamin ako nakon. Tay tangarod kabsat. Naimbag ko ma, no saan na nga iprank dagiti kalugaran tayo nga dati small business na. Un nga road, tak-tak tikas jay ngar aramiden na. Saan na mabutang, no urayin da di tadalan kit papispisan da. No makatumpong iti bayulente, ay awanon isuntong ti kaase. Day tatili na mapanunot kabsat. Urayin na siguro nga dadaka sa mapasama kinkwana santog dakem. Tangken ulo day di aputot mo. Saan matakas ta day dinanang naka? Nakasapsapa ka mo't Madeline. Naggapuak iji barangay hall. Ay nawaw, kwarta mo't ta ipakpakitam kanyak. Di mo ka dinadamag. Tian niya, At di warwaras da nga ayuda. agpaysaw. Katwan. Makitkitam day ka kwarta? Daytoy tinaawat ko. Nagadon. Ada nga tapay. At dapay no kayat mo mati makaawat, agturong ka iji barangay hall. Agawaam, ta first come first serve day jay. Mapanak man mo't, kaya't kumot ti kwarta. Agawaam, tapno saan ka ang maibusan. Apay agdardaras ka. Mapanak iji barangay hall itatatang. Ay nawa, anya taramido mi jaya. Mapanak man mo't makipila. Makipila ko na. Wan, ada iwarwaras da nga ayuda tatang. Nakitak ti kwarta nga intedakin Madeline. Sagsasa nga ribo tatang. Kaya't kumatikas jay. Awan mo't nadamag ka. Nga dati ayuda nga iwaras da. Ada nga ron tinakitak a kwarta ni Madeline tatang. In sikreto dalakit di kada tayo. Agrubata kon, ta first come first serve kanu day jay. Narigat ti maibusan. Ay nawa, napanay. Awan mo't nanggag ka. May papan iti ayuda nga ibagbagana. Nay, apayin bakit? Apay akas na ti katawam. Naragsakak lang lakay. Ay, nawaw. Apay, naragsak ka. Una, takalpasan ti makatawan, nakabalasak matlangan. Komplet yung matistoryam atap numawatak bakit? Kastoy ngamin. Idinapan ko inala ti bayad ti baboy ta ken Nana Rosita. Nasalaw ko ni Juanita. Kahit, Nakita na ti kwarta nga igigamak. Idi kwan, nagulbudak ken kwa na. Imbagak nga da iwarwaras da kwarta di barangay hall. kahit, napanmat. Nag-text ti kumari kanya. Napan ka nung agpaiso iji barangay ulit ay. Anya? Madeline! Ha? Oh, Madeline! Rumar ka kita! Sangunak! Bakit? Isumot ng tagpukpukaw. Rumar ka ta kasaritam. Apay nga inulbudan nak, It's a prank, mare. Kasta unay tibain ko kin kapitan itay. Kamaudyanan na, nakabalasak matlangan kan ka. Tikunam ka de, kat nalipatak tinaramid mo kanyak. Makatawanan tinapalabas. Saan ko ang nalipatan de mare? Saan, Apolos? Anya? Kat ita, makaangasak matan, tanarik na matlaangan tinariknak, idi pinagang angawan na. Idi sinayang mo, ti oras ko. Ay, Day, tati para kang ka. ay nawaw, daytoy mat. Anay ko! Awanan. Gumura mo't ni Juanita ken ka. Okay lang lakay, awan na sakit abakrang ko. Kas jay pa'y lang matiprank mo ken kwa na. Sigurado ang napabainan day jay. Ay nawaw, awan dakes iti naramid ko anya. Imparik na klaang ti imparik na kanya. Makatawunan tinapalabas. Wala nga. Nugumura kanya,
Adakan ko na daytan. Saan kong aramidin ti kasjay, no ammo na lang ti pagluglugaran na. Sa bagay mo't kindi abakay. Adda ti puntom. Tapno ammo na atirik na lakay. Barang baliwan na ti kasjay nga aramid na. Mahilig iti prank day di ang tao. Ita, iso mat tinaprank ko. Deserve. Ni Juanita ti sumungad. Kanay, nagpartak amag na. Sa dino nga ta tinaggapuan na. Ay, urayak man ta kasarita. Ay, Juanita! Si kamot gayam! Anya ti masapulyaw? Apay ang nagpartak ka amag na. Adda ka di parikot? Ay, nawao. Badmudmut gayam. Aglisi kayo man. Di kay pasalsali iti dalan ko. Naa, adda ka di parikot mo. Wanaw, adda na kaapam. Iso akasta ka. Awanan bibiyang nyo. Aglisi kay iti dalan ko winaw. Ay, kwa. Adday ta. Naglisi ako. Tapno di nakpagpupudutan. Makapasuron kay diti kastoy. Disturbo ka, bakit? Ay, nawaw. Anya nga tati pagpupudutan ti ulo na. Siguro, adda inaramid da kan kwa na. Iso akas jay. Salud-sudak tulatan kinitatang na. Di nakmut ngamin kayat akasarita itinasayaan. Ayan nga iti kwarta. Awan ti kwarta, tatang. Ay nawa, kunak man na dati waras da. Nakasaritak ni kapitan. Kandag iti kagawad na itay. Katawan kanumot. Anya? Kasta unay ti bain ko iji barangay hall itay, tatang. Sapay adadag iti opisyal ijay. No kasta, inulbudan da kagayam. Ay, marurudak launay iti dayji amadilin. Naa, apay agkatawa kayo ngay. Daytan, bimalis dakit garuteng ka. Makatawunan tinapalabas, sipud imprang ko dayji a babae. Kitita, isumot tayong tinadan iti gundaway anang prangken ka. Si kamot tayong tinabiktima na. Ay, nakababain launay, tatang. Ay, ita, amumon tirik na ti mga angaw, anak ko. Amumon tirik na ti mapirhuisyo, anya. Kat inton sumaruno, di mo ngamin pagang angawan ti pada matao. Ay, nawaw! Saan mo apagang angawan ti padam a tao? Nang runa no amom anadagsan ti epekto ti aramidam kenkwana. Panunutam met ti riknada. Laglagi pam asaan nga amin aprang katragsak ti ipaay na. Jeda duma kat pagrugyan laeng ti saan a pagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.